baqala basebebadala benza ushintsho bephume behambe bodansa le nebehambe nemoto mangithi ngiyakhuza bethi suphuma kuthina sasingekho ebusheni bakho lona angiphathi ke sisindaba yalo ngandini yehlisa imoya Lovers Kimi une enga thatha le thatha le Bunana King yo Mr Jones akino shapa ngwana please akibahle Lovers it's fine mfana muphele hembe Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today. And that's exactly all about Josie Pasco Blue Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on Josie Pasco today. So guys, today, ke ngole skubo my sister Mona. Ke tlo ba fa fela chance go bona hantle ba ihlalosa gore ke bomang le go ba ngoletse. My love guy. Ke teng wena kae Ya ke sharp le nna my sis. Ke kopa fela go jotsa di viewers tsa Josie Pasco go hantle bona le bitso la go mang e bile ba go ngoletse. ke Lerato Yes. sipalela for uzoxolisa kumama for the way esihlukumeza khona ngomboyfriend ne so manje sifuna ukubuyela ekhaya asikho right ngalokho so sibhalele nini ukuthi nisize soxolisa kumama wethu yes So nina nifuna ukuzoxolisa yebo lona today nje le batla re le thuse gore le batla lo kopa tshwarelo yebo sifuna ukubuyela ekhaya kahle Oh okay Yebo. So wena mayisisi le wena o batla lo gutlela ko high lo xolisa umama like sahamba simoshile sahamba singekho right naye so sifuna ukuthi like sikhulume sihlale naye phansi and then sibuyisane yabo because egcineni kosuku vele umama Yesu sikhulisile kunzima nani yabo so ke manje sifuna ukuthi ke sibuyele ekhaya because impilo ngaphandle kwakhe like inzima yabo akho mnani nala ihleli khona ahlalanga kahle So nina umama nihambe nimenzeni senzanga nekusaxabana nje ngithi yazi sabo mama banjani bayathanda ukuthetha and nanokuthi la behlala khona hlala nabanye abantwana so thina like aka street kahle yabo yithi senza imisebenzi while else khona abanye abantwana abangangathi so sagcina sesiduba vele sisohlala ebanganini yabo yeah So nihambe nini nina kumama I think njengoba nizocela iJosie Pasco ukuthi nincede manje njengoba nizoxolisa sesine 2 months singekho hlala ebanganini yeah So lona hantle ha le go mama le bana ba motho ho etsa hala eng re batla gore le understandise di viewers tsa rona asabantwana bomuntu kahle like sikhulele home ne so umama lo naye bekasebenza home apheka khona so ngokuthi ngoba bekasithanda and then wasithatha yabo abona ne situation yase home ukuthi like bengekho sharp wasithatha ke like mina ngisathe ngina 14 years wasikhulisa since sihlala naye ku right and then jiki wasimase kufika abantwana bakhe ababuya le Natal yabo waqala wangabi sabe right yabo sekasibonisa vele ukuthi kahle yena akazali yabo yeah So nje wena uthi ukuthathe una 14 yeah wena mayisisi ukuthathe unangaki 15 years 15 years ngihlala naye manje unangaki manje na 21 o manje na 21 yes Oh so nawe utsametse ntho mama nesasahlola li treat sharp sa treat abana baba high ba KZN hand yes So nifuna ukuthi masifike lapha new apologizela ukuthi umama kanitreataka kahle or new apologizela ama action wenu ke batla understand uba no utla lovers kumkani bari batsametse ka baka la umama bajikele so ngifuna ukunderstand ukuthi masiya sishow so like niqoliselana sincedisela ukuthi sikwazi sibuyele ekhaya Why is it King Mr Jones lovers can we please move because of nantwana honestly taba ikatsila engwe utlwisisa because of bana ka mo ba re tsamerelo ba tsamaisa ko mama ba kope tshwarelo ba toka go thola ba sheba ba re mama ke eno ba chi wa ibona gore ekatsila engwe mina imfana ngiloko engifuna ukunderstand from bona bewuthiwa bosisi ne bosisi ngoba niyasho ukuthi kukhona lokho oqale wakwenza izenzo ezidifferent uyabo mase kubuya abantwana bakhe base KZN zenzo ziphi lezo bekazenze ezidifferent because I doubt ukuthi if bekayenza izinto ezidifferent benizo decide ukuthi nibuyele kuye futhi phela khona sometimes ukuthi umzali ekukhuze because you are young you feel like uyang abuser lo muntu uyangihlukumeza without thinking deeper ukuthi kwenzakalani so inhlobo luni uye abuse leyo bekayenza umama mhlawumbe like nje yabo njengasekuqaleni besazi vele ukuthi siwashela yena yabo so makufika labantwana sekumele kuhlale kwasha thina siwashela nabo ngapha siyalingana yabo so nje lokho bekungasiphathi like iziningi nje makupheka thina laba bapheki eqaleni bengakafiki laba lokho besingakuboni lokho all along yabo so kahle kahle thina into esinibizele yona la sifuna ukuthi nisikhulumele naye yabo ukuthi sibuyele ekhaya and then futhi yabo aphinda change naye yabo ngendlela akasiphatha ngayo njengoba ngiqoshile yes because before besiphathise njengengane zakhe yabona since ukafika ingane zakhe uthi uyasikhombisa kahle kahle azizona ingane zakhe thina
yabo ngalokho asikho right ngakho kuthiwa azipheki zona ingane yiloko enikushoyo ukuthi azikaze zapheka azikazi zapheka ingane azipheka zenze lutho ziyalalela zivukele late ithena abantu kumele zivuke ekseni senzele mama itiye siyawasha nokwasha soshela wonke umuntu lokho akukho right yabo Ai nami kahle wait king bo my sis lena ke batla go botsa mama ga ntle reason gore a etse bana ba bang so ke eng wa utlwisisa because of i-wrong mfana unless mhlawumbe umuntu omdala enama reasons uyangithola because okwamanje siserve side lamantombazana of which ngabantwana bayasho nabo ukuthi iminyaka yabo bana ngapi which tells ukuthi basese bancinci sometimes maybe bengakhuzwa and then they feel like baya abuseka uyangithola kanti umuntu omdala uyababonisa uyabo so lena ke batla utla side bana so bolela last time una le go thusa hey guys le tla re tshwarela o go ba thusa di viewers ka ke a tseba o ha o so ka utlwa story o fihlela ko pele go bima go decide but then re tla utlwa go thuma mama yeno thini because i-wrong lento singena la okay no problem ngoba na i-wrong because i-wrong nayo ukuthi abuse abantwana ethatha side uyangithola which is not okay but kani mfana kupa unokhe scheme sakhe yeah Koko labantwana nibashiye besekhona nabo bakhona anisa kusho ukuthi basise Koko umambani kanti umambani okay kunjani uyu mamdlamini muntu omdala ka hlompho le boikokobetso ne ke sa batla go fela re bue le wena ke eme modimo ne kopa go fela re thobe re bue mo fatshe ke a tseba go maketso di camera ke tsaeng tshele se ke batla go hlompha ke skema ko mnyako ngwa hao azi sisi mina ngikuza ukuthi sithini sembona muntu omdala uyakho askisa sengisho ukuthi nje mama ngiyaxolisa bengisathi nje bengisacela ukuthi nje simelane eceleni ngenxa ukuthi ngihlonipha nje ukuthi sime eminyango wakwakho azela ngizokulwisa muntu omdala ne ya ngiyabona ukuthi umangela ukuthi ama camera nkosi yami ya nekupa la tumeleng bo my love omunye tla emakamo so kopa remeng ska furalla le camera so motho moholo batsho bana hore nani bana le bethatha ba madlamini so eriketse so ngibaphe nje ithuba lokuthi nje bona bazikhulumela ngixolisa cela ungiphindele ngolimi lami ngoba ngikuzo mama I'm so sorry sengiyasho ukuthi umuntu omdala bayasho abantwana ukuthi nje nkosi yami kunenkinga nyana nje evelile phakathi kwakho nabo so ngizobapha nje ithuba lokuthi nje bazikhulumela ukuthi kahle kwenzakala yini hayi awubanike bechaza ngoba labantwana laba mina ngokwazi kwami mina ngibazi bela angibazi nje labantwana laba so nje hey mina ngikwazi nokuthi ngizoyithini indaba yabo anganothi ngizothini sisi okay ithike sisi ngikuphi ithuba nje lokuthi utshele umama ukuthi kahle wena kahle today wawusibhalela sanibona mani njani namhlanje sibhalele iJozi Bioscope because besifuna ukuzokhuluma nawe yabo indlela esihamba ngayo aribanga mnandi yabo the way esihamba ngakhona sixabene so like besifuna ukuzoxolisa nangendlela esihamba ngakhona khona like uzokhona ukuthi sibuye because la ihlala khona akusekho mnandi manje like kunzima so besibhalele uJozi Bioscope ke ukuthi sicela ukuthi azosikhulumela nawe nana tshela mama njani yaphila sicela uxolisa bandla ngendlela sikuphathe ngayo siyaxolisa kakhulu labantwana laba sisi ngendlela engibakhulise ngayo ungababona labantwana bengibaphatha kahle ngibakhulisa njengabantu abami baqala basebe badala benza ushintsho bephume behambe bodansa le nebehambe nemonto mangithi ngiyakhuza bethi siphuma kuthina sasingekho ebusheni bakho ngibe sathe ngiyakhuza bethi phuma sasingekho ebusheni bakho lona angiphathi ke sisi indaba yalo lona nje lo ngcono nalo lona ube right ngikhulisa lo ubenganyuza nokungiza engiphusha ngisho ungiphusha lo wena lalela hayi nana ke ngibothatha ba wrong mama vele wena uzala mama washela vele mehlonda usifuna na mama ngandini yehlisa imoya labas ngibothatha ba une enga phela ngabona ukuthi ngizoxolisa ngandini manje wayi ulwa manje wayi thini ngiyenzeni mina ayikho la qala mama ngicela ume kancane awusifuni vele na mama awusifuni ahlukumeza into yenzayo sisi une enga anginayi enga mama mari wrong tokhuluma mama wayethi samela ke manje uLuisa wena lerato lalela uLuisa umbali uLuisa mama futhi hayi nana mantimbo thatha bawo ngizela ngizonceda wena askis my love askis ngizela ngizonceda wena and if wena uso disrespect umama phambi kwami ngizokushiya mina ngithini mina mayikhuluma nami kanje khuluma nami kanje kumele ngithini uzothuma umuntu omdala ubiza thina uthi uthi umuntu omdala ulethe
Jozi Bicycle bese uzothuka umuntu omdala uhamba nathi. Mina ngenze njani? Uhleke. Uthilo ngathi yini inkinga? Wrong. Qala wathi akaze bezomkhulumela. Umuntu omdala. Mbali. Phela ngandawo yokuhlala ngisona uyazi usizwe vele uright ngendawo yokuhlala mina umuntu wami ngiqoshela manje sengizohlala kuphi Khuluma into mama uyivume nawe. Into esho mama. Bophuza wena. Bophuza wena. Bophuza ngiyakubona mina ukuthi akusabalwa lokho Mbali ngicela ukubuza something. Ukanje vele uLerato wena. ukanje na vele umuntu okanje like umpi yakhe vele uthanda ukulwa even la sihamba like sebesixosha uye like wayelokho ebhizelisa umama efuna ukumshaya yabo usisho into leyo shoyo. Usisho leyo shoyo. Mama ngikwenza so. Uthe uze unangaki konje 14 usho kanjalo? Una 15. So ngicela ukungichazela umuntu omdala ukuthi kule 15 years le yakhe the time afike bekumntana onjani uLerato. Ubehlonipha mntanami lo mntwana ngibafundisa kahle isikolwe. So into engifuna ukuyibuza ngoba bayasho mama abantwana ukuthi wena kahle kahle uze waletha abantwana bakho ngithi and njengoba uletha abantwana bakho I treatment ize ya change. So mina ngifuna ukuthi ngizwe ukuthi why treatment ize ya change kulabantwana laba makuza abantwana bakho. Bese bengehlule ngithi ngiyabakhuza kwangcono ukuthi vele ngilanda abantu abami ekhaya ngize ngizohlala nabo baphela ngoba bengithembele kibo njengoba behla benyuka ebusuku behamba bejumpa iofenisi begibela imoto akekho ukuthi ngcono ngihlale nabantu abami baphela ngihambe mina ngothatha abantu hayi thina mama ayikho leyo nto leyo Manje wena umama uletha abantwana bakhe ngenxa ukuthi nina benimdelela noma hayi okunye kwakhona phela yabo sekayasukela because the reason why letha abantwana bakhe like nasisabona maletha abantwana vele treatment say change yabo izinto zenziwa yithi mara bona laba abazenzi yabo but ke njengamanje sifuna ukuzozehlisa like ukuthi sikhulume naye yabo sithobile vele ukuthi sizokhuluma naye bali wena umama umbona ukuthi wrong awumbona ukuthi mama wrong hayi kodwa ababona ukuthi ngisebeyaphuma esandleni sami umuntu omdala khetha ukuthi ngcono ngibadube bezibonele behambe beyokothandwa ngenhliziyo mina ngizange ngihlukumeze umuntu mangibhekile nje nini ngibona kuumuntu ohlukumeza yizo lezi ngabe zingihlukumeza zihambe omathavele ebusuku zibuya ngemoto bekazenza yabo bezisikhombisa ukuthi like thina vele shusa akazali kahle yabo like senza amawashing yabo nalanje noma ngabuza abantu bayazi bebeze besikhulumele bathi kanti like kanti why mameni abosini azisesebenze siyavuka yabona leyo angazi ekseni weekend angithi weekend bekuyi weekend benenza nini washini so beni bayalala mara nje njengamanje basizile like sizozithoba ngicela senzeni so wasikhiyele eminyango sana laphandle wasikhiyela eminyango hayi like phela sifuna ukulungisa izinto because phela yabona seqaleni akubanga kanje qale kwabamnandi yabo so siyamkhumbula nje ngomama lezi zinto ke umama angithi nithi uyazenza like ngizosikhulumela naye ukuthi like yabo sibuye and then naso behave njengabantwana and then naye yabo bali asenze enze kancane ngibuyi mina Ima kancane Lerato azela ngizodlala lana Nkosi yami usibizelana wathi izokunceda manje nawe uyahamba futhi uthi wena ubuza wami ukuthi uthini awusho ukuthi uzopha vele ngimdala mina ngizokhula ngiyibonele mina Lerato sala wena la futhi noma sala noma wakho noma uthi why nize nongilandela abantu why ningafunanga aqala ukuthi mama sizoza nabantu sizoxolisa sizela sodwa siyazi ukuthi meyibozo react kanjani because sinsihamba ku my sisi ngisaba nokuthi uzazi ulimali lapho mama ithi ngiso yazi why bangafonanga ne abafonanga ngenxa ukuthi bashilo ukuthi bahambe ngendlela wrong nize nalwa kwaba nezinto eziningi so babizi Jozi Bicycle ukuthi izo school so mama nanki batlo bonete di camera du shabini azange waba mistreat abanaba azange waba unfair treatment ubona angaze ngibathinta esami isandla baze bakhula baba ngaze ngibashaye ngoba ngibathatha ngokuthi abantu abami laba ngahamba ngabo thengela ubuhlukumeza mama wathi ke lo ubeze ngijikijela nangecathulo athi sala push isivala sithi ashaye kimi mase Lerato king to no diye sivalele eminyango kumele sinjani masivalele eminyango mama unokusikhunga usitshela ukuthi akazali nibuye ebusuku musi nina mani buye ebusuku ni expect ukuthi umuntu omdala evule umnyango ngoba nina nibuye ebusuku hayi ngiyositshela ukuthi akazali yena why imali esitshela akazali yena uright yena mina ngirong mina ngoba ngimncane hayi bakutshela ukuthi awubazali lapho wrong umuntu omdala angishongo umthangi bazana ngithi mina bengibathathisa nje abantu abami athini lo ayisuka vele sezizwile thina ngabangani bathi bakanokuba komakhelwane ukuthi wena uzizali kathi mina seningithathela blog wathi vele siyazi ukuthi azizali athi ndaza ngijijele ecathu athi sala nendla yakhe ebolile so umuntu omdala ngicela ukubuza something njengoba bahlele nawe for that time for leso sikhathi wena bongazi ukuthi labantwana bahlala kuphi bengingabazi
ngize ngibuze nakubangani bakhe bathi hayi sibabonile ngapha nangapha ngitshela umngane wakhe ethi baba omunye baze bamshaya ngathi mina bebemshayelana athi ushawa umfana wangapha kamakhelwane okuthiwa uSibusiso umbali vele bamshayile umbali angithi umbali Bebakushayelani imbali wena? Hayi long story sebesichaze ngelinye ilanga. Akuna long story next. Bebakushayela ini? Like phela Angithi ubisi Jozi Bioscope akuna long story. like phela the time umama sixosha yabo. So mina ngahamba ngohlala nomunye boyfriend yami yangapha. So njengoba nje ngisho ukuthi ngifuna ukubuya ingoba naye sangiphathi kahle yabo uyangihlukumeza like kwenza izinto uyajola phambi kwami mangimbuze uyangishaya yabo. So ngabona ukuthi ngcono ngibuyele ekhaya vele ngoba vele impilo like iyangivova ngaphandle. Hayi mina ubuyela ukuhlukunyezwa mbali Kanti kahle kahle bewusibhalela wayi. Thina nisibizeleni ifuna ingabuyi. Yini lana? yena engakhuluma ukuthi yena behlukumeza Wena uyabuya? ya mina ngiyabuya yena. Lerato lalela. Lerato nawe ngathi iqanda lakho liqinile bosibizelana. le manje uzosibona Bosibizelana. mina ngibengihlala kahle kami boyfriend yami bengithekela ama-chicken yonke into wena Ngizona nto mfino wena Vaya ke ushiya imfinyo kamama. sala shini nawo mama sala nawo Thatha le Yazi ngizokulayita mina. Thatha le. Shaya mina baba Bunanda king. Yo, Mr. Jones, akino shapa ngwana please. Akibahle. Lovers, it's fine. Mfana muphele hem. Ungazongiphaphela. shaya mina Nana mina ungangidelele. wrong angithi Zokulayita thina lokho. Ungasidelele. ngenze njani ngihleke Manje nami uyangishaya ufuna ukungishaya. Lo akazibonele angisazi ngeni angisafuneli lutho ezongihlanganisana ngiya kulungile vele mama ungizala ngithonke Ngikupa utsamaile ngato. Tsamaile ngato please. malambali uyasala Ya, ke uyasala. Yeke umbali aske angithi umbali yena ufuna ukukhuzwa abantu abadala. mara usisi wami angisho ungasho ukuthi ngimyekele usisi wami Wena uyadelela ne uthi ngingasho ukuthi ngimyekele. usisi wami phela lona usisi wami Uthatha kumamakho. hayi sisi usisi wami phela lona Manje mina wena wadelela makantanto wayibona. angiteleli Ngato uyadelela nkosi ngiseleni nani ukuzokunceda. Why ngizela nani ngizokunceda ke? mara yena kumele angishiye kanjani Ithe mawufika lana uthe Lady Blue kubani thuse ngibona ke batla apologize. Kini namo kuyawuthusa but wena you wanna beat me ubatla shapa true. Why are you doing that? Why wetsa jwana? Batse ba hlompho akithi be batho bolo. Man but like hlompho ga ihloka batho ba baholo. Hayi mina vele sengizithobile hayi mina ngizoxolisa nami akafuna ukuhamba kahambe vele like uso yabo. Maka ngicela ukhulume naye. Uthi ningikhulumene naye yabo ukuthi like izinto lezi beka Abe lokho fair, azenza yabo yes. abe fair engangitreat like angibonakalisi ukuthi like mina kusuma Yena mama. ubuyele ngaphakathi labasi kuphakathi ehlenge. Asi bengulerato lo hambile besingekagqibi. Ma, Umuntu ithi masikagqibi ilehlo ngandlebe leliya. lalelani bantu bami ngiyacela nje ngisacela ukuthi nimance namakhamera manje sengifuna ukuthi ngikhulume naye live manje nithi kumani kancane ke ngikhulume naye bantu abami ngiyacela Uzokhuluma naye umbali. ngizokhuluma naye umbali lo ahambile ahambe anginandaba naye wena mbali ngena mntanami uze sizokhuluma kodwa phathi yale amakhamera sengiyayibonga bantu abami. Yeah, hey guys, ke tshepa re la bona re fihlile le imbali le lerato itse re fihla mona ngwana ya bang motho o agabisanang le mama. But guys, especially you Timo wa sa ke rata hore and tleng ke le tshetseng 21 hlompho e important wa bona ha o batla di blessing o batla mahlonolofatsa hlompha batho ba baholo whether ke mme wa hao whether ke mo strateng whether ke makhelwane whether ke mang bana le respect ba le hlompho tlo wisa ole and hlompho e tlisa di blessing ke la rata kaofela guys if le wena mo situation e tshwanang le lerato le mbali futhi re ke situation mbali o batla apologize o entse mme wa hao o hudisang kapa nti wa hao ntho tsempe o ska le bala fela go email la ko Jozi Bioscope today ke la rata kaofela I'll see you in the next episode yes babe